Himna koja proglašava Božje riječi. Ljudski život je u potpunosti podložan Božjem suverenitetu. Ako osoba vjeruje samo u sudbinu, ali nije u stanju da je spozna. Ako osoba vjeruje samo u sudbinu, ali nije u stanju da je prizna. Ako osoba vjeruje samo u sudbinu, ali nije u stanju da se pokori i prihvati suverenitet stvoritelja nad ljudskom sudbinom, tada bi njen život bio tragedija. Njihov život bi bio uzalud proživljen. Njihov život bi bio praznina. Ne mogu se pokoriti vladavini stvoritelja, ne mogu postati stvoreno ljudsko biće u najistinitijem smislu te riječi i uživati u stvoriteljevom odobravanju, uživati u tome svaki dan. Osoba koja poznaje Božji suverenitet treba biti aktivna. Osoba koja prepoznaje Božji suverenitet ne bi trebala ostati pasivna. Razumijevajući da su sve stvari unaprijed određene, znaju pravo značenje sudbine, da je ljudski život u potpunosti podložan Božjem suverenitetu. Kada se neko prisjeti faza svog putovanja, kada se neko prisjeti puta kojim je prošao, vidi da ga je na svakom koraku vodio Bog. Bez obzira da li je put bio lak ili težak, Bog ga je pažljivo isplanirao. Nesvjesno čovjek je vođen do ovog dana. Kako je to velika sreća primiti njegovo spasenje, prihvatiti suverenitet stvoritelja. Osoba koja poznaje Božji suverenitet treba biti aktivna. Osoba koja prepoznaje Božji suverenitet ne bi trebala ostati pasivna. Prepoznajući da su sve stvari unaprijed određene, ona zna pravo značenje sudbine, da je ljudski život u potpunosti podložan Božjem suverenitetu. Kada osoba prepozna Božji suverenitet, on će iskrenije željeti da se pokori svemu što je Bog isplanirao, da slijedi sve njegove providnosti. Kada osoba prepozna Božji suverenitet, imat će odlučnost i samopouzdanje, da se više ne protivi Bogu i da ne dozvoli da on orkestrira njegovu sudbinu. Zasnovano na riječi Svezak 2, poznavanje Boga. Bog sam, jedinstveni tečaj.